Minum kopi hitam biasa ada? Ya, bacaan biasa. Bentar Bu. Kayak sama dadar jagung. Nih. Sambal ya? Iya. Coba tambah tempe. Tempe. Awak P boy. Nih, iwak P. Ah, iwak P. Sampean iki anu ae apa? Yo kereng lah. Ya. Sekarang ae men. Nggih. Wis ngono. Suwun. Ngene. Kenapa sih, Pak?